ubani uratha kadilike esihlalweni kugibela ijaji eliseselincane likwazi ukuhlulela lento yamayewu ngoba lento enzala amasimba ngengidikadika icala elincane kanga lecala kumele ngabe kade lalunga nonke nje niyale namhlanje nisitshela lokhu kusasa ngelinye ilanga sike sihlale simosha isikhathi sethu sithi hayi uyeza ke manje lo usiphathela indaba eqondile woza emva kwaloko sekujikile konke akusekho kanjalo seqala istory esisha hayi sekunelinye icala elikhandiwe lela le exist hey lalelani lana nina awukho umuthi kuleli cala lika Meyiwa awukho umuthi kufuneka nje iqiniso bafowethu Kelly Khumalo nalabo awunabo khulumani nje iqiniso selele yacala leyaphela musani ukumosha ama resources estate musani ukumosha ama resources estate nina nani khona enkundleni angithi musani kusenza ilima nani khona niyakwazi ukwenzeka musani kusenza ilima yes siyavuma kunzima ukwamkela iphutha elalingaba laba khona noma kodwa siyacela abafowethu nani khona niyakwazi ukwenzeka ake nilungiseni le yanto nani lijaji libele liphethe inhliziyo lapha phezulu yazi ngicasuka idatha lami lavele lajema ikhehla lizothi hibo xayibona usidakelwa ikhehla ikhehla lizositshela nge-8 shubile mina 8 years old hlanganaphi ke thina sihlanganaphi ke ne-ID yakho sesihlanganaphi ke ne-date of birth yakho ke ukuthi wena kade wazalwa sozuna 8 lalela lana na wena msunwe nje ayikho ke lento ayisifaki uyasidakela nje ubusidakela ke nje kulento yakho ubusidakela uyabona benqala ke mina ukubona ijaji elidawayo uyasidakelwa ke manje uratha nje usiyasidakelwa finish and clear si-country ngisho mina umsunwe nje uyasidakela ho uyasidakela ngempela phela sekuyacaca manje ukuthi kusho ukuthi umuntu ngempela wabulala uMeyiwa kusho ukuthi high profile someone kodwa mina ngiyaxakeka ngoba phela abantu ade nebasaba abantu abafana nabo babukhethe kodwa naku